Sini. Nah, di meja. Ah, di situ. Udah siap? Siap ya? Tes, coba tes. Udah cukup suaranya? Kurang besar atau masih kecil? Udah, ya? Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلا الذين آمنوا وعملوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذي بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسوى
bacakan surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkar fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alayka illa yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa Yang tadi itu salah soal ya. Tadi itu tidak dianggap. Ustaz tambah satu lagi soalnya ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun wa takunul jibalu kal 'ihmil manfush fa amma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Hadirin yang terhormat, peserta yang baru saja tampil atas nama Fani Afnan Jannati, utusan dari Gampong Keramat. Selanjutnya, kita panggilkan peserta dengan nomor undian 02. Harap bersiap-siap kepada peserta dengan nomor undian 03.